Zdravo narode, ja sam Dobar Krsija i dobrodošli u još jedan tutorial iz serijala Arduino Uno. Ovako često, znači kad pravimo određene projekte ili, ajde kažem, kola, nebitno, i koristimo određene komponente, prije nego što počnemo da ih koristimo, ne bi bilo zgore, znači, da provjerimo da li su u ispravnom stanju. Recimo, da li je naša baterija zaista od 9 V ili recimo da li nekakav otpornik koji koristimo zaista posjeduje otpornost kako je to navedeno. Da bi provjerili ispravnost određenih komponenti, možemo koristiti multimetar. Sad, dakle, šta možemo pomoći ove isprave? Pomoći ove isprave možemo da mjerimo napon, možemo da mjerimo struju, a možemo da mjerimo i otpornost. Pa recimo, da bi provjerili da li je naš otpornik u ispravnom stanju, prvo ga moramo isključiti iz mreže. Dakle, imamo negativan terminal, spojit ćemo sa jednim krajem otpornika, a pozitivni terminal ćemo spojiti sa drugim krajem otpornika i naravno na našem multimetru mora biti označeno da želimo da mjerimo otpornost. Kada kliknemo na naš otpornik, vidimo da je njegova otpornost 350 ohma. Start simulation i evo vidimo da ovaj otpornik zaista ima otpornost od 350 ohma. Dobro, dozvolite mi da izbrišem ove žice, a sad ponovo da vratimo naš otpornik u mrežu, odnosno kola. Ovaj put smo mjerili otpornost, a sad ćemo da provjerimo stanje naše baterije. Pa ćemo pozitivni terminal baterije da spojimo sa pozitivnim terminalom našeg multimetra, a negativni terminal sa negativnim terminalom. Možemo promijeniti boju ako želimo. I naravno moramo sada naglasiti da ovaj put želimo da mjerimo napon, odnosno voltažu. Kad kliknemo Start Simulation, vidimo da naša baterija zaista ima napon od prilike 9 V. Dobro. Tolika je voltaža prije otpornika, a sada vidimo kolika je voltaža poslije otpornika. Znači, ova crna linija pomoću koje je povezan negativni terminal, nju nemojte dirati, znači brišemo samo ovu crvenu liniju. Znači, i brisat ćemo ovu crvenu liniju. A sad ćemo, znači, mjerimo koliki je napon poslije otpornika. Ovo je bilo prije otpornika, a sad idemo poslije otpornika. Znači, ovaj kraj otpornika ćemo povezati sa pozitivnim terminalom. I sad kako? Znači, dalje mjerimo napon. Start Simulation i vidimo da je sada napon negdje oko 2 volta. Ok. Ajde da sad izmjerimo napon poslije potrošača. Znači, opet ćemo izbrisati ovo i idemo, znači, mjerimo koliki je napon poslije potrošača. Start Simulation, napon je 0 volti. Kolika bi bila struja? Znači, označimo da želimo mjeriti ampere. Sad kad kliknemo, vidimo da je struja 0 ampera, pa dakle ako je napon 0 i struja je 0.
ali malo bliže da pojasnimo. Znači, ponovo vratimo poslije otpornika da vidimo. Znači, želimo da mjerimo napon. Start simulation i vidimo da je napon 2 volta. Znači, naš otpornik je odradio svoj posao i znači, na ovaj način naš potrošač dobija onoliko koliko mu je potrebno. Znači, vidimo da naš otpornik zaista odrađuje svoj posao. Ali zašto je, recimo, sad kad nastavimo simulaciju, struja i napon poslije potrošača 0. Pa zato, znači, preostali dio, znači, kad otpornik smanji napon, preostali dio uzima potrošač sebi. I zato je poslije potrošača napon i struja 0. Znači, pošto je napon 0, samim tim i struja je 0. Znači, potrošač je, kada je otpornik smanjio na željeni napon, potrošač je ostatak uzeo sebi i zato je poslije potrošača napon 0, a samim tim i struja. Dobro, narode, znači vidjeli smo da pomoću multimetra možemo da provjeravamo ispravnost određenih komponenti koje koristimo u određenom kolu. To bi bilo sve za ovaj tutorial. Do nekog novog tutoriala. Puno pozdrava od Dabastus. Čujemo se, vidimo.